anya pangaka ada bala apa bla bo adam alabaga wada ba azukumana zona adunya bo kalang dunya wa ngasla apa anya zuma ba bo jiru magau atron lu plan no bo ado yo ba ya avai na makaha ngasla ba nya zuma ba nana pa chirudwa ze nupopo goma ba ya ana amanto pa gadalauna awo akpa adala buta nto me pa ganya pa modu tutudu ame na mahanya sala pa nya tuma pa wo abupo jochi dola yi ho tuto la doma da ga homa alaba akulu kwa do wi adu nya wala pa nya zome kana adun kuchi wanya pa mbadana nya zo yi anya nuslin awe English dictionary awi adame bana ba anya zo nya kodun ka anya mai anya zo bana mi nya ko nya imanola noelen jinego Oh, no silence ever English dictionary. Ya te pe. Mais si dictionary a ka zo afi e passer K. No silence ever English dictionary a standard a ton ya. Standard a ya. Enyo na de view kanu le basic level. Enyo na ame kanu le SHS. Enyo na ame kanu le university. Alo le language on. Na nya me ke manya be view. E bi a strong be kra ha. No silence ever English dictionary a. Enyo na ha. Ame sia me ke nya be view mo jura po. E bi a strong be ha. No silence ever English dictionary. Enyo na wa mama. Na le dile go so ma de na pla. Atia place order le Amazon allo number can I follow screen Nigeria opo to me to the can WhatsApp afisi african la nya call no silence ever English dictionary akwa koveno akpe no silence ever English dictionary enyon to nana tonto akonya jotina mi alaba chirudwa Jodo Gome the Master Concession Agreement nuna voter economic corridor wa ahe amanto gadelawo ve evo uma achoka blipwa ade tukwajiu alaba nukwawo the voter tosisi pa dop ikanya VRA dop ikana kabobo bla evo an paganya pa agbalanglo pa Ghana Infrastructure Investment Fund nu ye adreba ye wa awu modern plan na paganya onu le consider atome ye yo wa ade asin babla ate happy jinuya banka kabla babo adana ado alabawo ada sida na pa vota ganya kwa modotoji le jinu adram le pa akpa babla vo atome be wa anya Ghana pa net zero mozozo panto yi aza vota tagba acho ade budofo oji akoto ado agbede kla do po de ngo na maka awodo ni aye wa akaka astacha kla apalita wo aden yi na dola yo la na pa dopa na maka dola wo pa tato ikenya Dr. Judas Debra Club anya tukapa nu vavieto le tukapa la John Dramani Mahama pa ntaga teba wa atsunana pa tagba pa gologiwo ado alaba tukapa la pa adandola Augustus Gosie tano ye club adojino enya ba Nenya ba wa atsu gajaro pa no babla yima ako anua awu du do ajengle dede kuda amoganu tomo fa asichanya ongo inyobo ke kachachia vado jidudu akple amanto dola ogbo siebe uda sinu komsese na unewu eye uda wo susu klo na unewu bana be anyo be ya wode kai wada si agbalete awe be uma kodo kata adade jidudu ajiu sike ahengwe do akova amoganu tomo kele jadudu ma ewe be Volta River Authority 24-hour economy play accelerated export development secretariat play Ghana Infrastructure Investment Fund ke habobo siawo kata usenu gomona na be yawo do asiklasi kude ganya onwa yawo do le consider etome
eye wɔe be yewoade asi agbalẽte le dzinu ya ƒe keke blavɔvɔ adie gbe le eƒe yame ye wɔe be yewo alé ŋku le nu ɖe sia ɖe ŋu eye woahe ŋgɔnyawo akɔ vɛ. Ke le ŋgɔnyawo mea, ewɔe be dziɖuɖua da asi agbalẽte eye wɔe be ameganutrɔme ƒe asitsanyawo kple ŋgɔyedɔwoa va wɔe be esi ke nye dukɔa ƒe ŋgɔyedɔwoa yi ke nye First Net Zero Corridor. Ke le gbãtɔ mea wowɔe kple susu be woatrɔ asi ɖe míaƒe amu kple anyigba siwo le míaƒe ameganutrɔme si ke awɔe be aɖiɖi le míaƒe mɔzɔnyawo yi ke nye zimenɔla si nye Chief of Staff Dr. Julius Debra ƒo nu ku ɖe ŋu be enye nu si ke le yewo ƒe didi be yewoawɔ eye wòganye míaƒe dukplɔla His Excellency John Dramani Mahama ƒe didi be akpe ɖe ameganutrɔme ŋu si ke awɔe be ahe ŋgɔyedɔ akɔ vɛ. Egagblɔ be enye nu yi ke nye taɖoe na míaƒe dukplɔla His Excellency John Dramani Mahama be woawɔe eye aku ɖe amu si le ameganutrɔme ŋua be yewoatrɔ asi ɖe ŋu si ke woatsɔ vi ɖe akɔ vɛ. Ɖaŋuɖela ne dukɔkplɔla kple zimenɔla na 24 Hour Economy kple Secretariat. Atsɔ aganya dzɔdzime ale be votudzi kpɔha etrɔ nuɖuɖu kple nuɖekeɖeke alafa eve bla eve vɔ ene kple nuɖuɖu kple nono yiwo ƒe ɣeyiɣi edo xoxo eye nenema ke hã wome enyo ƒe katin alafa etɔ̃ bla ene vɔ eve domi yi enawo exɔnɔwo le fiase eve kple nudzraɖoƒe yi nye asitsala Madam Angela Nukunu etɔ le eʋu ŋutɔ me alebe wo ewɔ nyawo ƒe trɔtrɔa le bladagbe le nuwo gbɔga ezã kple gbeɖuɖɔ dɔwɔƒe yi wo ewɔ ɖekae le Akrofu kple nenem ƒe ʋɔnudrɔ̃ƒea ƒe sededawo nu da alebe nu yiwo wo egblẽ dometɔ aɖewoe nye energy drinkwo, aha viviwo kple nu bubu aɖewo abe apela, aha Choco Cola, Fanta, Bell 7 Star kple The Game ƒe aha vivi mawo katã wo etrɔ alebe wo Municipal Environmental Health Officer yi ke nye Reverend Lawrence Senya egblɔ be ʋuɖo ʋɔnudrɔ̃ƒea edo fe na nenem ƒe nyɔnu yawo eɖe ŋkɔ na be Nukunu eye wo ede se nɛ be wòahe ga ƒomeyi ede 8,400 ɖe tsɔtsrɔ̃ ƒe ezã eta ye wo elɔ ɖe eti be nyateƒe ye atsɔ nuɖuɖu yiwo kple ahavivi yiwo me dedinɔnɔ me ele o ye ehedzra nenem ƒe nu yawo eye ye ewɔ dɔ mɔɖegbalẽmanɔmee wòɖe egblɔ alebe nya edze egɔme le dzinu adea me le ƒe 2025 me eyi nyive nɔlawo katã wo gblɔ nya ɖaka aɖewo be aha vivi aɖewo yiwo le yewo ƒe ɣeyiɣia eva ya yiwo le dzram vɔ megbe yi ena be ɖaseɖigbalẽ bubuwo ŋea wo ekpɔ nu bubu yiwo ƒe ɣeyiɣi edo xoxo le Dave Junction hã kple eƒe gologoewo kple nyɔnua ƒe aƒeme nudzraɖoƒe alebe yi ena Reverend Senya egblɔ be wo eɖe nuawo ƒuƒloe eye wo etsɔ wo ƒugbe be womahe age ɖe nenem ƒe asiwo me ake o yi ewɔe be wo eƒoe ɖe dukɔmeviwo nu be woalé ŋku ɖe ŋkeke yiwo le nenem ƒe nuɖuɖu kple ahaviviwo dzi alo woakpɔ woƒe expiry date wo nyuie hafi aƒle wo alo adze nu mawo tɔŋgbi eɖuɖu eye woaƒo azã na ahaviviwo yi ke woƒe ŋgowo alo woƒe aŋegowo edo xoxo eye yiwo hã nuŋɔŋlɔwo edo hoʋi le wo dzi eyi kewo hã wo eɖe aɖi ɖe wo nɔewo ŋu elabena woate ŋu anye nu yiwo me dedinɔnɔ me ele o ye wo bia tso ame yiwo si amewo hã si be woagblɔ nyateɖakawo alo fiase yiwo edzra adzɔnu yiwo ƒe ɣeyiɣi eva yia na nutome lãmesẽnyawo gbɔ ekpɔ hã o. Alebe makɔ age ɖe nyawo dzo budzi na mi alebe
Kojo Opon Nkrumah yi South Papa Ghana Unti Committee Manola la Biancho Ghana Gadoropogan Ika Bank of Ghana Sib wa ad ga home blibo yi wo na cho do alo domestic gold purchase program afian yi na ba alaba ayi wono no pomla na fa nya to ko de ka Dodo the come a choy a baitia, you a club to come of you at wa anya, Gaza Blibwa, Gaza Blibwa, Kudan and Gayu Azan, Kamanya Banu, you a Buddha, or Yigawa at the Afio, Yana Hamakata, Gadropa. I am a dog per another a day club do and no you who dollar billion the cap dollar billion the cap for adre of black of black of for atom yield a glow. Le do fe kokoto kojo Opon Nkrumah biacho Ghana gajira do fe gan Bank of Ghana sibewa dega hume sikata wona chodo alodukwa me fe sikafle fe dodo GDP pila bliboe enya takaka siwo gbolo be dodo abu nusiwo ade America dollar billion de kakle jivole fe akpe vebla evevo atome megbe esi afeto Opon Nkrumah no nu fom le City FM fe eyewitness nya jojo mele kuda fejinu aseke penkeke atoni ajila eblinya be to gbo be duko fe susu no nu siwo bu siwo nu wo kanya tale nu hala eje na Ghana to ha be wanya ga ho meblibo si gajira do fe Ghana chode wona meto Ghana Gold Board alo Ghana sika kufeji lebe nyanula nusi wo bu sinu wo kanya talela chitredina dodo fe nusekpo dameji de ganya oji fe akpade kako ekedi gan home si Ghana fe gajira do fe Ghana Gold Board be wacho aflesika eye wo tegbede ejibe nyatakaka si ahia be wacho akpo gasi sidodo awona dukwanwe eglobe newo de nyatakaka wo dego blibola ana wawo nule kaglagbe eye wa bu akonta le dukwa be ganya woji popome afeto Opon Nkrumah gade emebe gadodo afisi gajira do fe ga ade wa gala chokpo Ghana dowo nasiwo dometo ple jidudu ateun akponuse gan ade de ganyawoji edo susu debe gadodo alia ateun anaga na jide eji eye ateun akponuse de Ghana gajira do fe gazaza Tamale Titina MP Motala Mohammed yi magabali kuma choi bayadi ala banyataka ade fiaba ho aseke tole ho wi adre troll na apame ana Ghana tukwa de chido kwa club yo ho ha ga wa la finga ton militi bla vo aseke popo aye de chila wo vado na te pala figa ton militi bla ton vo adre la banana pa jah ntom kado dikola edi o one hudu babaye global de chila wo ad na pa sukuvi avayo achi kwawo de motor kam happy adjatiti gom alaba wala numa kuku wamba wa akonu yitutu bo so ay alayi gbagba wo agbanu eblibwa anu alabanya daga wo ade fiaba motala Mohammed kula jinu anya pantaka ada gbala akpa bebla vo atome le helicopter pa apokwa de le atansil Ashanti ntoma yi anya nika na ba dukata la blami yi anya agba gbapa afokwa de yi adzo yi ana ama anyi yi wo tomato
Defense Minister Edward Omane Boama Amagao Buha ku ayima wo ano mozom yina Juge Magao Dodasi Tan. Alors, nous parlons de Ghana High Commission, UK, de Gapa, Atamkaka, Anya, Sajo, Wana, Ghana, Jirupa, Sukufi, Kata, Do, UK, Dwame, Alaba, Kamada, Agome, Nanapa Kamada, Agome, Cho, Yawada, Jinia, we Vasada Fida, Jin, aseke apa na alaba wo akro mafia ada yi acho Ghana Scholarship Authority akoba apa bla to de ke Ghana aban so sropa do alo Ghana Scholarship Authority at apa bla vo atwa certain Ghana vedo ha kokoto sile London de gbefa be elebe suku visi wo kata Ghana jidududo alole United Kingdom la na wo atam kaka sinye seji wo be wa cho ado pe eji pele da se digba le fe pe do jinana fe do abe agbagba jejebe wa do nse akonta bubu pele da se digba le si wo du jidudu na galaji popo nyuefe akpade ene dona sia jole fejinu enye fenkeke wi etonple fejinu sheke fenkeke ene lefe akpe vebla evevo ade dome eyele heyi mamela wole mo pombe nusro gbane kholawo katana na cho wodokiwana dojikpo ha kokoto be wa cho adope o fe da se digba ni ntinya takakawoji eye waka atam acho adope o fe dokwisi chocho na jibe ye wa tro ayiga na ne yowu yo fe nu sosronu o le dodo ji wom le Ghana Scholarship Authority Act le fe akpe vebla evevo aton fe section 31 pele atam kakase 1972 NRC 6 first section 11 te se wo bi acho jidudu fe nusro gbanesi si wo le duta fe videpola sibe wa dodo ki anyibe yo wa subo Ghana le sukunu wu megbe abemonu siji wa to apo egbo bedukwana po videcho gasi wo dewu fe suku dedeme lame le Ghana fe dojikpola gan le UK sabadi tabensin fe nyanula pedo jinana fe do akpa de fe do akpa de MSc ko da se digba le o fe nu mo diwo yeye nu edenu majo wo da eye wa po egbo be suku visi wo je kwe ayi eji ahoji dudu fe pepe denu e kolonu be suku visi wo mepo gomel le doame ola atehun ato tewo fe nusro gbanewo alo wa jujowo gapedenu a wa tehun azi videpola siwo mewo wo fe agbano meji fe be wa tro ayi adasubo Ghana le wo fe nu sosro fo megbe ola jibe wa gbugbo wo fe ta se digbane wo fe asikoko blibu ana pakpele vides desia de siso lesenu ni wana si anyi ma ato akroni agaranya zabuti alaba Ghana suku koko do ha do dipolaga Professor Ahmed Abdullahi Jinapo akwede Ghana tonu be wa akada ntuma pa University oji ayewa anwo nkode do pa yiwo ajiwo adasido alaba ayiwo no nuko mlana na pa Professor Dennis Ahato pa wonama aba University of Cape Coast was Vice Chancellor na global dollar wo anama ka do po nyuma la
Ghana University Oma Siba wa ating abrihule nanampa hamakata pa ahoblima yi anawo ahnom sukubia wo ba wa apolmi la do pa yiwo Oma adasida ajio yiwo pa jasida Oma ahona wanu alaba yewo adadasieba nichwa Ghana suku koko pa doha suku mawopa nkoda aido jiba wa acho akpo nanampa suku via otacho we ikla gama gbagla yi nanampa professor jinapo ye globe ha ba Ghana suku koko wopa doha adreklipa ba ya awo dodo wo namaka moda de kla nyuma pa kakare diba ya anko Ghana pa suku koko pa forma di madio talent comme gudu amato agarenya job dinamia leba apa haya dopa Ghana charity dopa tu nanampa sawa high school addition amadru jopa ikanya hoso yo tada Florida Technical University nula jazenya pa anima no mano agbanano pa no na magklo ata ana afodada klo nyato petuto yi achoko Florida Technical University sukuvio bo amanto pa amadroja pa ikanya hosta yo majadinanya ma alo yo pa kuhana na pa asukwa anu ado Afe hai ha le nuwo adu play Ghana chadidi do pe GTA allo rent control de gbebe wa tu sewa height play adishe hostel sile Koforidia le esiwo upu elevu mebe jaje nyenye mele o agbenono fenono mesiwo mele dede o pele seji dada o nyato foto to pele cho Koforidia Technical University sukuvi ogbo amesiwo cho amejrado feji pola adewo siwo menye amentoto onube wona tefe siwo mela mesemele o esime wo kho haiga le yo sim jolawo fe fufufo si ejefen to mejiti efe Dojipola Jonas Haruna Nelson pele afe hailawo fe Dojipola ga Frederick Opoku no ngona Ladogo pele University fe sukuvio fe tato pele dukplola fe pedento gban hafi wo vale le nkude amejrado fe siwo fo klan sukuvio nu lesewa height la jidudu megan le nkude jaje nyenye manyu Dojipopo simeso onu eyewo po ebe amejrado fe le dowom GTA fe nkon nungolo siwo biacho osi manome sukuvia o gbolona National Petroleum Authority global momi sogo ile Ghana siba wa acho apo apatitigo togobe momi babipa asi la jimla hamakata aye sidipa asi oho la dimha alaba wa akpada nanampa nupla la unwa jirudwa to nanampa Ghana City eve la lita de ka aji de koto ve la salada pa bodoto yi la disa nuame ye o adreba dodo yana ad do fa wo ji akoto ayewa anaga pa asio hojina ad akoto alaba National Petroleum Authority do pa Ghana pa Dojipola Yikana Abbas Ibrahim to Tasanti tiye aklona nampa nyaya blai aklona nampa National Petroleum Authority pa nudata domain nu ye o globa ai kui ada toda yonu aye wo sokla ai wo awol paya pa jinu ana to ye wo akla ba apa nano vai ana yo aga
ji agakloba budofawo ajida ajiu yika alaba National Petroleum Authority ha akade adi ba afoku adaka malamo mi pa bavamo yi ana fifia pa mami sogbo aye wala makomba wa ado mo mi gade nana pa mami gade de amola ngaka yo akona malaka na pa do yiwo awoba wa acha mo mi to da ave adama anu alaba do pa aglope ba ntwa ma pa nu yiwo wo awocho central oil refinery plan nampa tema oil refinery like panda anuba wa aji mo mi awopa agbotoso da atila Ghana to come godo Amaboganya to Bujimika again, Tomabondropa Thomas Dr. Nu yi hop bla ada yi anya jochi dola yi hop bla ada hot dola doma wo hoida agapoma aleba la abacho Ghana papa jochi dopa yika wo hoida na namba gahoma yika wo ade global anya jochi dopa dola yika ahojijo yika Jula adoma yi anawo acho anu ba abla amato ala panyawo la ayi wo agloba aho Ghana city akpa to ala pa avacho amabla adabo vo amagbai anaba ma aho kukuda de adako ala ba wo nya de amagbaba do jinya panga wi ana aji ala ba sanyala DSP Emmanuel Nyamiche club na bondropa ebele aya pajin ebelia ema dokanu klona nyatola Iriam Davoji Banini Amo Hoho Yawo Alas Yesi to Chona Nampa Jochido Laga Chanto Go Apo Amapla Adam Yo Tiba Yawa Aho Dwanu Pu Ayewo wo ahada nampa protocol afawo ane yi ana dokanu cho nampa abacho dorodi poleta wo anana nampa amayo banu akoida nampa jochido pa na sukwam la poya pa jinu adra panka kabla abavo atwa alaba yi ana amayo ko kumala ama kanya tana jochido pa dodi kola ga alaba kopito la nanapa dokanu yi ahopa bla ada ye wo aho tekno kapomo ada yi wo aho seba wo azanko amatapa nuwana yi ana apa nya bakloma dokanu alode atiba yi aho ga ka agloba wo abla yi yi ana kopito globa yola numa kukubu awon kuda nutotwa Apromi aganya tobuti alaba kana apuji srafo aho rigid ho todibu yi asan virtual European Union boba wa acho ado apuji dadino noda ngo alaba wo acho apuji na apuji pa abuyawo ada asina na pa nutwama apuji srafo wa apopo na pa kana pa apuaji wu alaika wu anona ata ana alaba Ghana apuji srafo yiwo wu kosira avapa ho onule nanampa atra Pudisrafo napal nuteko la nicho blada badi na Ghana strafo global kapanu ya anya ba jaba awana kuji dadino na anyoda di la Europa Africa ayewa akọ moji nu yiwo la akwadia agbo alaba toji buye yawo akpada pudisrafo nu la nampa tukwa pada dino no jikoko nu yi anado to akpada ro jinu nyaba wa akpada la Europa
Africa dukɔ nu be woawɔ avu kple adzodada tɔƒodede yi mele seno kple ƒudzinu wɔwɔ bubuwo enu le Ghana dukɔa kple nenem ƒe West Africa yi ke nye ɣetoɖoƒe Africa dukɔ me katã. Ato agada gbada godinamika Nigeria pa defense minister ikanya general Christopher Musa Ebiabe wa award the dinono pa nubabla de kale ECOWAS Alliance of Sahel states alo Sahel to copa nubabla ika domi ba wa acho akpo ngoti wo agbo aye wa agugo na nampa ntuba fa ado wa Europe Africa to come alaba ayi Musa no nukom le Cotonou le Benin tuama lenkaka topa satrapo ama agloba nutua hiana de kawo pa monu ba wa acho atote aglanzela wo agba lipo yodi nu flow wo pa kadodo ye wa akpo Gulf of Guinea ta ye wo apwida ECOWAS plus Sahel to go pen babla ngonolawo nuba wa awodo adu acho ahamona ngoti nuolawo ba wa acho na polipo yawo agada na Africa to go amo yi ana Benin defense minister yi anya Gildas agonka kafu apayi Nigeria to kwa awole ntoma polipo ma aye apa papadam na democracy anu yewo akafu Nigeria to kwa asafo ha yiwo apa goma la Benin to kwa ngakapa atsa ma la chinu ya pa ngaka gbantwa ati yi ana Nigeria pa do no la Benin apa no Mopelola ye Ibrahim global Nigeria pa susu plan na pa Benin anya asichacha dodo dango pla lipoji that you know wo the kai amato ganya to bujala ba ebola dollar nuchi ntata dollar wo yikala kongo drama pa zapa awo tuchachila nula kosida yama la fatu pla ga bada mu yiwo ma aho ngati atomple nya ya ata alaba kosida pla mabrida chia la masa dollar wo gopo adawo apu da atika wo godola banya atu yo atada ituri ntomanu ba yo apia yo pa fa ikawa ahana yo ada fa wo iko anmaka ba wa afana yo ala banana pa tomato na ba komito akakana na pa chochidam lawo ayiwo toto avele kwa akwama na maka kwa jiha amagbayi na dola wo amro agbala na duko plola Felix Chisekedi yi aglobe na fatu yi woma aho na fatu ika woma hawa ababa yidam wala ba yi wa awo nuda anu do afoku yi anajruwa ababa damba ya akpo amaha boy anado fala kuhibu ha dal tukome alabanya ta kayi wo ade fiaba do fa ho ama apa alafa niveau ye wo awu ama apa de ka alafa adre cho ayima wo adze agomala jinu ato apanga ka wi ato aji yi ana fifia anya ibola do voga to kada ka balia la ayi ye wo ko la na drama anya punya sa planu pala ko kwado ma bana mila papa anya zoma ba hafi ma atula mi akwa ma aga tunya jodina mi aka alabala papa anya zo mi saba aho chirudu magawo atron dudu planu no gogo ada yiwo pa gariya abayi anula wardrobe ya bondropa anya ada magba alaban babla ya ayiwo la makom la
wala makomna la jinu ania pankaka bla bavo adanjia azan vota tagba acho aji nanampa ganyao di anama kan misala toponya joba jiudwa nupopo goma le ba ya ana nanampa amantopa gadala ona awo apa ada le vota ntama ganyao pamodo tutudome nama kan misala panya joba rent control Ghana charity dopa to host of la jadidanya animano ta ala mena sala plan kolao aya to kwado edom nya kola papa nya joma kana adon kujiba mabada nya joye anya listening our English dictionary we de mabana ba nya zonya bodrum ka anya mai hanya jere bana mi nyan kwanya imanola Noelen Chinekum Maklami. Oh. No silence ever English dictionary. Ya tepe. Mais si dictionary aka azon fi e passe K. No silence ever English dictionary standard ton yeah. Standard yeah. Enyona de view kanu le basic level. Enyona Americano le SHS. Enyona Americano le university. Alo le language on. Nenya make manya be view. Ebi a strong be kra ha. No silence ever English dictionary. Enyona ha. Amasia make nenya be view mo jura po. Ebi a strong be ha. No silence ever English dictionary. Enyo na wa mama. Yala dile ko so madana na kula. Atia place order le Amazon. Alo number can call screen Nigeria. Opo to me to the can WhatsApp. Afisi African la. Ya call no silence ever English dictionary. Akwa koveno. Akpe. No silence ever English dictionary. Enyo nto.